हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु स्मृति आपन स्वागत करछि मोर कार्ड्स चैनल को। आज आपण मानक ड्राइंग करके देखेबी। चलतु देखिबा मो ड्राइंग टी केते सुंदर देखा जाउछि। कौन धन तुम आज ड्राइंग करबो? आज गोटे फूल काटिक देखेबी। गोटे फूल काटिबो? हां ठीक अछि। पेंसिल नियो। देखंतु स्मृति एबे ड्राइंग करबो। धनटे मुंड काढ। देखंतु एटी तार पूरा फ्लावर टा पूरा रेडी हो जाइछि। पूरा जे से कलर दबो। कलर टा के फुलुछि से। खुलुनि के हां देखंतु से कलर दबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଫ୍ଲାୱାର ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ରହୁଛୁ ଆମେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।